Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe w'iterabwoba wa ADF wishe abantu 43 mu gitero wagabye mu gace ka Bafoko muri teritwari ya Mambasa mu ntara ya Ituri aho ni muri Kongo Kinshasa. Umuvugizi w'ingabo za leta ya Kongo muri icyo gice Leta Nazire Ngongo yavuze ko abantu 43 aribo bishwe, inzu 44 ziratwikwa. Leta ya Kongo yavuze ko bishobora kuba byagizwemo uruhare na ADF. Umuyobozi wa teritwari ya Mambasa Batiste Munyapandi yabwiye Reuters ko bakomeje gushakisha ku buryo umubare w'abishwe ushobora gutumbagira. Umuturage witwa Christian Arimasi wo muri Mambasa yavuze ko zatwitswe, abandi bantu bicishwe imihoro, abandi barashimutwa. ADF ikomeje kwica abaturage mu mezi ashize yakajije umurego mu bice bitandukanye, cyane cyane ibyo mu ntara ya Ituri. Muri Werurwe uyu mwaka byatangaje ko uyu mutwe umaze kwica abaturage 50 muri teritwari ya Mambasa mu cyumweru kimwe gusa. Narahanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Baraswa abanyakenya 16 babura irengero umunsi nyuma yo kwinjira mu gisirikare cy'icyo gihugu nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kenya, mu gihe abandi 47 bagarutse mu gihugu bavuye ku rugamba muri Ukraine. Abandi bantu 38 bitandukanye byo mu Rusiya aho kugerwaho bigoye, nk'uko Minisitiri Musalia Mudavadi yabwiye inama ya komite yo muri Sena kuwa gatatu. Yongeyeho ko umubare w'abanyakenya babura irengero wiyongereye uva ku 10 ugera ku 16 mu masaha 24 yamaze gushira. Nta makuru aramenyekana niba barapfuye cyangwa se bakiri bazima. Minisitiri Mudavadi yanagereje ko abanyakenya 135 bari mu bikorwa bya gisirikare kuri ubu, bigatuma umubare wose w'abitabiriye intambara muri Ukraine urenga abantu 50. Mudavadi yavuze ko umubare ushobora kuba uri hejuru kurushaho. Yongeyeho ko abanyakenya babiri bafashwe na Ukraine nk'imfungwa zo mu ntambara. Yavuze ko abinjiye mu gisirikare basinye amasezerano yo gukora nk'abashinzwe ibikoresho bya gisirikare cyangwa se kurwana ku rugamba. Hagati ariko raporo yakozwe none ku ngamba zihariye zo kurinda abantu ihohoterwa rishingiye ku gitsina yerekanye ko bamwe mu polisi ba Kenya bari mu butumwa bwo kugarura umutekano muri Haiti bafashe abakobwa bane ku ngufu biganjemo abataragira imyaka y'ubukure. Iyi raporo iherutse gukorwa n'ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe uburenganzira bwa muntu yerekanye ko abakobwa bane bakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku ngufu bikozwe n'abo bapolisi barimo bafite imyaka 12, 16 na 18. Abapolisi ba Kenya bageze mu butumwa bwo kugarura muri Haiti mu myaka 2 ishize, ndetse igihugu cyabo nicyo cyari cyowe ibindi 7 bitandukanye byoreje abasirikare n'abapolisi bo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Kenya ifite abapolisi 1000 muri ubwo butumwa, ni nayo yari ifitemo abantu benshi ariko umwanya wawe kubura ubwo butumwa uraza kurangira muri Mata y'umwaka, ndetse bose yamaze kubakurayo. Biteganyijwe ko Chad ariyo izasimbura Kenya kuri uwo mwanya, ndetse yatangiye kohereza abasirikare n'abapolisi kuva ku itariki ya 2 Mata uyu mwaka turimo. Ibyo byatumye hibazwa niba abapolisi ba Kenya bakoze ibyo byaba zabasha gukurikiranwa, ariko nigaragaza ko bagomba kubiryozwa. Umuvugizi w'umunyabanga mukuru w'abibumbye Stéphane Dujarric yavuze ko umuryango uzakomeza gukurikirana ibirego ku bapolisi bari mu butumwa bwo kurwanya amabandi muri Haiti. Ashimangira ko babikoze bagomba kubibazwa. Ati turi gukira uburyo bukomeye bwo gukumira ihohoterwa, gukora iperereza no gutangaza ku mugaragaro ibibazo by'ihohoterwa. Ni ingenzi kugira ngo ubwo butumwa bukorwe neza kandi bugirirwe icyizere. Ubwo Chad izaba iyoboye ubwo butumwa yitezeho gushyiraho ingamba zikomeye zo kwirinda ko hakongera kuhohoterwa no guhungabanya uburenganzira bwa muntu. Aya makuru aje nyuma y'igihe gito ya Kenya yakiriye itsinda rya nyuma ry'abapolisi bayo bari mu butumwa muri Haiti, bigaragaza ko ubutumwa bwabo bwagomba kumara imyaka 2 gusa. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikiriye muri Uganda, abanyamakuru bakozeje baburi no barandika. Baritswe itsinda ry'abantu 12 rukora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize muri Uganda guhera kuwa 4 nk'uko byatangajwe n'umuryango w'abanyamategeko muri Uganda. Rikaba ari itsinda rya mbere ryoherejwe hashingiye ku masezerano yabaye hagati ya Uganda na Amerika yo kwakira abimukira badashobora gusubira mu bihugu byabo. Kwirukanwa byerekana ko uko kwa politiki ya President Trump yo kohereza abantu bari muri Amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu kindi gihugu. Politiki yagihura n'ibibazo by'amategeko n'iby'uburenganzira bwa muntu. Yasmine Hibura ushinzwe ibibazo by'abaturage muri Ambasade ya Amerika i Kampala yavuze ko amasezerano yo kwimura abantu ari mu rwego rw'ubufatanye hagati yabyo. Ati cyakora ntabwo tuganira ku makuru arambuye y'itumanaho ryacu ryigenga, kandi kubera impamvu zibanga ntidushobora kuganira ku bijyanye na dosiye zabo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda ntihise itanga ibisobanuro ubwo yabazwaga n'ikinyamakuru Reuters. Ariko kandi kuwa 4 hagana saa 5 za mu gitondo polisi y'Uganda ikora mu gace ka Gabo mu mujyi wa Kampala yatabajwe n'ubuyobozi bw'ishuri rya Early Childhood Development Program nyuma y'uko umuntu wari winjiye muri kiriya kigo agatera ibyuma abana banakabica. Mu itangazo ku rubuga rwa East polisi ya Uganda yavuze ko ukekwa yafashwe kandi impamvu yabimuteye iracyakorwaho iperereza. Iryo shuri ryiciweho abana polisi yavuze ko ari Gabo Early Childhood Development Program riri mu karere ka Makindye muri Kampala. Umugabo ukekwaho icyaha witwa Okelo Christopher Onyum w'imyaka 39 polisi ivuga ko arimo gukora iperereza mu kugerageza kumenya icyabimuteye. Igipolisi cya Uganda cyatangaje ko abana bane bishwe ari abahungu 3 n'umukobwa umwe. Umutaka bari afite umwaka 1 n'amezi, umukuru akagira imyaka 2 n'igice. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba mu butumwa yatangaje ku rwa X yavuze ko ukekwa yafashwe kandi ko azahanira ko hanishwe igihano cy'urupfu. Umunyapolitiki utavuga n'ubutegetsi muri Uganda akaba n'umuyobozi w'ishyaka NUP Bobi Wine
yihanganije imiryango y'ababuze abana babo. Ati ngire umugore wanjye Barbie twabuze amagambo yo gusobanura ibyabaye ku bana bane batoya ku ishuri ryabo ry'inshuke Igaba uyu munsi. Twifatanije n'ababyeyi babo mu kababaro bohereje abana babo bakundaga ku ishuri mu gitondo batatekereza akaga kabategereje. Imana iborohereza ububabare. Undi wagize icyo avuga ni umunyamakuru n'umunyamideli w'icyamamare muri Uganda Sheila Gashumba yagize ati umuntu yica abana bane b'inzirakarengane imigihano cye kikaba ari ugufatwa gusa, reka tube serious mu mwica. Polisi ya Uganda yanganije imiryango yabuze ababo inizeza abaturage kuri gukora ibishoboka byose kugira ngo iperereza rikorwe neza kandi ubutabera bugerweho ku bahohotewe. Mabwire kandi ko umushahara w'umusirikare muto mu ngabo za Uganda UPDF ushobora kwiyongera kuva ku mashiringi 1650 ukagera kuri 816 arenga gato 1600 by'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe umwanzuro wagezweho hagati ya Minisiteri y'Ingabo n'Inteko Ishinga Amategeko muri Uganda washyirwa mu bikorwa. Inyongera y'umushahara yemerewe n'abayobozi ba Minisiteri y'Ingabo n'abagize komisiyo ishinzwe n'umutekano w'imbere mu Nteko Ishinga Amategeko mu nama yabaye ku wa 4 tariki 2 Mata. Itsinda rya Minisiteri y'Ingabo ryayobowe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe igisirikare Huda Orero ryitabye iriya komisiyo yowe na Depite Wilson Kajwenge risobanura ibibazo byagaragajwe ku itegeko ngenga rya Minisiteri y'Ingabo ry'umwaka w'ingengo y'imari 2023-2027 nubwo Inteko Ishinga Amategeko yari yemeye ko imishahara y'abasirikare bato ku rwego rwo hasi izamuka buhoro hagamijwe kugabanya icyuho cy'imishahara. Minisiteri yari yazamuye umushahara w'abasirikare bato igera ku 1650 by'amashiringi, ariko izamuka ryagomba kugera ku 416,200 muri uyu mwaka rihagarikwa kubera kubura ubushobozi bw'amafaranga. Abadepite basabye ko hashaka uburyo bwo kubona ayo mafaranga kugira ngo gahunda yo kuzamura umushahara igere ku ntego ya miliyoni 1 y'amashiringi. Depite Gilbert Oranya uhagarariye akarere ka Siraka South yavuze ko nubwo uyu mwaka w'ingengo y'imari nta mafaranga yagenwe, Minisiteri y'Ingabo bakwiye gukomeza gushaka uko byakorwa buhoro. Ati nishimiye ko abasirikare bacu bato bari ku mushahara wa 650 bavuye kuri 400, ariko intego ni miliyoni y'amashiringi. Kuki tutashyiraho icyo kinyongera uyu mwaka n'igikurikira kugira ngo tugere ku ntego? Umuyobozi wungirije muri Minisiteri y'Ingabo Edith Buturo yavuze ko ikivuzo cyo kuzamura umushahara ukagera kuri 63% cyari kuzawugeza kuri 416,880 ku musirikare umwe kitakunze kubera ko ubushobozi bw'ingengo y'imari. Yavuze ko nubwo leta ibishaka idafite ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa inyongera mu mwaka w'ingengo y'imari uzatangira mu kwezi kwa 7. Komisiyo ishinzwe bigomba gushyikiriza kiriya kibazo Komisiyo ishinzwe ingengo y'imari kugira ngo ikorane na Minisiteri y'Imari bazamurirwa amafaranga. Mu mahanga mabwire ko intambara yo muri Iran isaba uburyo buha ibintu uburemere bwabyo budahinduka buri munsi nk'uko bamwe mu makuru yabitangaje. Asa n'avuga kuri Perezida Amerika Donald Trump uvuze amagambo asa naho avuguruzanya ku bijyanye n'iyo ntambara. Perezida w'Ubufaransa yabwiye abanyamakuru ageze muri Korea y'Epfo mu ruzinduko rwa leta ati bisi igitaramo turavuga ku ntambara n'amahoro ndetse n'ubuzima bw'abagabo n'abagore. Macron yongeraho ati ushaka guha ibintu uburemere bwabyo ntuvuga buri munsi binyuranye n'ibyo wavuze ejo hashize. Ati kandi wenda ntukwiye kuvuga buri munsi ahubwo wagombye kureka ibintu bigatuza. Macron asubizaga ibibazo ku ntambara ya Amerika na Israel kuri Iran ubiri mu kwezi kwayo kwa 2. Ubufaransa n'ibindi bihugu by'i Burayi byashyigikiye bimwe mu bikorwa bya gisirikare bya Amerika muri ako karere, ariko kugeza ubu byirinze kwinjira mu ntambara. Trump n'ubutegetsi bwe batangaje ubutumwa butandukanye ku bijyanye n'iyo ntambara. Rimwe bakumvikana ko agahenge kari hafi kuboneka, ubundi bakumvikana ko intambara yamaze gutsindwa cyangwa se ko Amerika igiye gukomeza kurwana. Naho Minisitiri w'Ingabo wa Amerika Pete Hegseth yasabye umugaba mukuru w'ingabo Jean Rand George kwegura ku mwanya we nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru CBS News. Sean Parnell umuvugizi mukuru w'ibikuru by'ingabo za Amerika byitwa Pentagon yasohoye itangazo ku mbuga avuga ko General George azegura ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo uhereye aka kanya. Ubusanzwe umugaba mukuru w'ingabo za Amerika muri imyaka 4 ku mwanya we General George umusirikare wabigize umwuga wize mu ishuri rikuru rya gisirikare rya West Point Military Academy yashyizwe kuri uwo mwanya mu myaka 3 ishize n'uwari Perezida wa Amerika icyo gihe Joe Biden. Iyi mpinduka nshya ibayimye ko Perezida Donald Trump avuze mu ijambo yagejeje ku gihugu ko intambara ya Amerika na Israel kuri Iran yiteze kurangira vuba cyane. General George yarwanye nk'umusirikare mukuru mu ntambara ya mbere yo mu kigobe cy'Abarabu ndetse no mu ntambara zo mu gihe cya vuba ngaho gishize zo muri Iraq na Afghanistan. Ntibyahise bisobanuka impamvu yasabwe kwegura. Mbabwire kandi ko Perezida Amerika Donald Trump yirukanye Pam Bondi wari Minisitiri w'Ubutabera akaba n'umuntu wamushyigikira kuva kera kandi bavuganiraga cyane ubutegetsi bwa Trump. Trump yashimagije Bondi ubutumwa yashyize ku rugo rwa Truth Social yongera ko zerekeza mu zindi nshingano mu rwego rw'abikorera. Igihe cy'umwaka umwe gusa Pamela Joe Bondi ari Minisitiri w'Ubutabera cyaranzwe n'itangazo ry'inyandiko zigendanye na Jeffrey Epstein ni perezida kuri uriya mugabo uhamijwe ibyaha bigendanye n'ihohoterwa rishingiye ku mibonano mpuzabitsina. Bivuga ko Trump yagiye arakazwa n'uburyo Bondi yitwaye cyane cyane muri iki kibazo cy'inyandiko za Epstein. Minisiteri yarakuriye yasohoye nyuma yo kwirukanwa Bondi yatangaje ubutumwa ku rubuga rwa X ko umwaka umwe yamaze ku mwanya we ari wo mwaka wabaye ingenzi kurusha yindi yose mu mateka ya Minisiteri y'Ubutabera. Ashimira Trump ku cyizere yamugiriye. Mbabwire kandi ko umunyamabanga mukuru yavugiye New York asaba Amerika na Israel guhagarika intambara irimo gutekiza abantu no kugira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'isi. Antonio Guterres yavuze ati turi hafi y'intambara nini cyane ishobora gufata uburasirazuba bw'agati bwose igateza ingaruka zikomeye cyane ku isi yose. Guterres yavuze ko abantu ku isi barimo kugorwa no kubasha kugura ibitoro ndetse n'ibiciro by'ibiribwa birimo kuzamuka nk'ingaruka kugeza ubu. Ati
cy'uburingo bwa Hormuz bunizwe abakene n'abanyantege kurusha abandi ku isi ntibabasha guhumeka. Yongeyeho ati ubutumwa bwanjye burasobanutse kuri Amerika na Israel. Iki ni igihe cyo guhagarika intambara irimo gutera umubabaro ukomeye ku bantu ndetse imaze guteza ingaruka ziteye ubwoba ku bukungu. Kuri Irani rekeraho gutera abaturanyi bawe. Mabwire kandi ko byemeje ko amatora y'akanama k'umutekano k'umuryango w'ubumbye Loni ku mwanzuro ujyanye n'umuhora wa Hormuz umaze ibyumweru uganirwaho aba kuri uyu wa gatanu isaa 11 z'umugoroba ku isaha mu Rwanda no mu Burundi. Bahrain kuri ubuyoboye ako kanama mu buryo bugenda busimburanwa hagati y'ibihugu niyo yatanze icyifuzo cy'uwo mwanzuro wemerera ibihugu by'umuryango gukoresha uburyo bw'ubwirinzi bwose bwa ngombwa kandi buhuje n'uko ibintu bimeze mu rwego rwo gutuma haba umutekano mu nzira yo kunyuramo yo mu muhora wa Hormuz mu gihe cy'amezi nibura 6. Mu ntangiriro uwo mwanzuro ujyanye n'igice cya 7 cyo mu mategeko agenga Loni igice gitanga uruhushya rwo gukoresha ingufu za gisirikare, ariko ibyo byakuweho kubera ko byanzwe n'Uburusiya n'Ubushinwa mu biganiro. Ariko imvugo muri uwo mwanzuro ishobora gukomeza kubuza amahwemo cyane Ubushinwa n'Uburusiya ku buryo byakoresha ububasha bwabyo bwo kuwutambamira ibizi nko gukoresha veto. Ibyo bihugu byombi byarifashe kumbanziza mushinga zabanje zamagana Irani ndetse zigakomoza kuri uwo muhora